بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. In pagpangadji natin ni ukab pakatan. Bukon saja pakan siu-siu. Laki-laki sin dum Jumaat, tak kisarum biya nakapahati ra kita, isiu-siu mabaya. Umun ini humadir mari, isiu-siu mabaya mengadji mari. Waira ini biya mangalong niya kan kuan bukon pakatan ang kanda hiwan tain un pagpangadji tain hauno ini. Diha masjid sawab na imaksud tayo ni pakatanda insyaallah taala. So kung misan mataw din in humadir na maluag-luagin uno ini. Inamoy masjid na to insyaallah taala. Na alhamdulillah ukawon na to in pangadjian na to harum ini. In biya na sinaki in pangadjian na to amuna in tajwid. Na in tajwid bukon ini bahasa nato, bahasa Arab. Sumakawa, napakay na sin biakato tanyo. Karena baha in sababan si namuin aun day sabden ha mga nakauna, mga ulama, amuin nagpaka tibaw maripahula na to, sambil na adapt na to na yung mga bahasa sin mga sila kataw tay manguran na to amuin bahasa Arab in bahasa nila. So in tajwid ini akahupuan ni hari nakita niyo magpa kuan long sin kaywan ng bahasa magpaligoy-ligoy pa. Mangadji kita niyo ilmu tajwid imaksud din doon bang biya diin sadya makasingod ataw kan Maria in basahan na to, biasin basahan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawab in Quran, ambukin ni rin ha mga amuin suway pangadjion, hilaway siya pagguruhan, amuin laong sin bahasa kaibanan, face to face, bukon ni sab lips to lips, duwing bang lips to lips. Sa bahasa Arab, musyafaha laong niya. Musyafaha. Nasari na to isab kabutangan literal meaning lips to lips lang niya biyan. Sa imaksud din no face to face, kiyawa siya iban piangad di sinat Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lavay ding ha pag-alop iban sin Jibril. Hinduan siya sin Jibril alaihi salatu wassalam. So pama in huruf long niya ta biya ini. Nabukon amoy biya dingog-dungog niya sadya. Sa sumakawa, kita niya pabang biya diin. Hinduan siya sin Jibril, long niya biya ini. Bang long niya kha, biya ini long niya biya. Indila mo biya ini. Naingkita niyo, murul sadya halim pa iban bakkas sin jungjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban, in Quran, pangadjion na to in Quran, sabab in tajwid ini, in mawdu' niya, Quran. In mawdu' niya, Quran. In kamaksuran ni rin diin, atin niya, biya diin sadya in pagbasa na to sin Quran, mabiya sin basan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahibahayad to. Sawab in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in basahan niya, biya resab sin panghindo sin Jibril. Na in Jibril alaihi salatu wassalam, na inang hindo kani Allahu azza wa jal. Nari ini maka jari amuin basahon na to in Quran, laway ding ha amuin utok-utokon na to na sadya. Bihin ni ba, ha self-studies ko,
atau kan ha biya mga akakulong niya in basahan sininsuwailong niya biya ini. Di, aun to diyan basahan niya. Nangkan na mga di kita sinian asupaya muntol in amuin dila ta iwan simbasahan ta. Biya to in amuin biya mga kamaksuran niya. Nabang intao amuin biya mga nakapangadi sin ilmu tajwid, iwan amuin labay deng ha amuin pag-alop iwan sin guro, mura-murahan. Insyaallah ta'ala, in unuun na tibayuan din ha mga basa na laon sin Quran, mabasa niya yan, insyaallah ta'ala. Hamuin kabayaan sin Allah ta'ala. Pasala, aun kayo na ni magbasa, bang wala rapyag guruhan, atawakan, aun day sa mga kaapuan na to, nagguro ray sab sila. Alhamdulillah, mu'jizat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Quran. Bagus habarakat niya ini, misan bukun Arab, maingat masyakan niya. Tandaan niya, biya kato bukun da isab Arab. Baha di isab kita niyo, mabiya sing kaibanan bang magbisara Arab, iban misan in makahati akong dadi kita niyo makahati, sumakawa, makawasa kita niyo sin Quran. Barakat niya. In mga kamaasan na to, nagguro ray sab. Tandaan niya, naghidja-hidja sila. Oo. Yari, yadto, naghidja-hidja sila viyam, pag-uspiyag guruhan nila. Amura kuman, haamuin pagbasak, amuin nakawa nila to, in basahan niyaon, na wala sila miyabot pakain. Paamuin lang tabihayan, amuin karunahan to diyadto, hati niya, baha in nakaunayad to, na amura to niabot-abotan nila. Mga kamaasan na to, aunwak to, misanin haupo, mapahawa nila. Ataw kanin mapahaw po nila bihayan na magpakarog pa isab kita sin mga basahan dahan sin mga nakauna. Wala rin sab ako nakapagguro tuod sa aw pagkarugan ko. Kaya pa mga magbasa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biato. Oh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Magbihatin basahan nila. Sana nga di sila yadto. Oh. Na hapagpangadji nila, mura-murahan, hayabot-abotan nila, bangman sila yung basan da sintuhan. Oh, sabi mo natin, iabot-abotan si mga nakauna. Nahamasan na ito bihayaon, timaod na yung mga kaguruhan, timaod na in nagpakapangadji, na suway ratod siya pagguruhan, hamanga sila nakapangadji, nag-alop iwan si mga ulama, kaguruhan, nakawain Quran, labay din nga amuin pag-alop iwan si kaguruhan. Nangkan din kita, insyaallah ta'ala, inilong sin bahasa, teori-teori sadya, kalubaha mahinang sabab iban tiranan, na maurol-urol ta, sabab in amuin karya sa linya to diyan, bukod na sa namon mag-whiteboard atau magsulat, mag-blackboard biya hini. Sa in karya sa linya yan, biya sing kitagnaan na to, amoy magpauno yan. Amoy magbasa kaw tuod. Yan ko singguro biya hini. So pamaimian kaw, a'udzubillah, na yan ko singguro bukod a'udzubillah. So ay, a'udzubillah, biyad to. Nang kita ni rakuman, ilaway na to rin di at teori-teori lakuman. Makatabang-tabang isabin, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Iwan malagbo, damik yan in tatabangan niya. Na in kaibanan, magmaap dakuman, in panganal nila sin Quran ini, biasa pantun, mapangadji nila, biasin pangadji, so pamha Google, atau akan mapangadji nila, biasin pangadji sin kaibanan, amun, self-studies lang bihayan. So pa mabang biya mga kumuan ko bahasa Arab. Biya mga study mo bihayan. Kalau baha isa-isa mo bihayan, mag-research ka ini yato bihayan. Sa in Quran ini, akawaon mo bihay ini, di makajari. Dungog karungan mo, sa pamakarungan mo kan Imam Sudais, karungan kan Imam Misyari bihayan, singod-singoran bihat to sa di ka ura makaiyalaw mo imbasa mo yung biya na to sinuno yan imam mo na tuod baha nakawa ta sadya inamuin dahan nila sumakawa haamuin pantok sin basahan niya to wala hingga suwayra kaw makapag-alupiwan sin guro mo na uno bahain hukuman lang tabihayan
Sin magpangadji bihini. Oo. Muna-muna, in ilmu tajwid bihini, nasabot sin mga ulama, amin magpangadji kaw sa pamangyangan-nganan na. Law niya inyaon hukuman niya mad bihini. Sa pamalaw niya mad muttasil, at tawalaw niya in hukuman sin nun patay ini, al-izhar, inyan, fardu kifaya ra. Nakiingatan na ito rin fardu kifaya. Bang biya ka to aw na nangangadji-ngadji bihini, di da mahuno, bang aw na kaibanan, wala nakapangadji. Sumagawa, in amin mabugat din doon, amin lang ni magtatbik na kita niyo, magparagbus na, sinbasahan. Bangkaw magparagbus na sinbasahan, amin pangadji muna, iwan mag-aktual na kaw, iwan sin amin lang ta, basahon muna in Quran, nabukon na yato, fardu kifaya. Di na kaw makaya na sa dalawang wikatan, mawunto na yung basahan niya. Okay na yan to. Asa dalawang nahikwan nito, mawunto na yung basahan. Okay na yan to. Misan ako di na makapawuntol. Bukon, in tiap-tiap kanya pa kanya, in hukuman niya wajibul aini atau kan fardu ain. Uno, fardu ain. Habi makna, bang kaw magbasa sinamin Quran yaon, suway mo rayong pangadjion, iban basahun hilabtik sindila mo, in mga huruf yaon, biada sinamuin nakawasin mga ulama yaon, din kansiyo, din ang mga kaguruhan nila. In mga kaguruhan nila, nakawa din ang mga kaguruhan nila, sambil yaon, aun sa pagtawag magsanad-sanad. So, ako, ang guru ko. Ang guru ko, ang guru niya. Ang guru niya, ang guru sin guru niya. Ang guru sin guru niya, aun din sa guru. Sambil miyawat pakain. Panabi na to Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Na, pa mga tabi'in, pa mga sahabat, sambil para Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Bihayat yung dagbos yan. Nang kanda, aun kaiba na, nang kanda, amuin istiktod kita, labiloan ha suratul Fatiha. Nagpaon kita biya ini pagpangadji, insyaallah ta'ala, labiloan ha suratul Fatiha. Sawab in suratul Fatiha yan, rukun. Rukun halong sa sambahayang. Bang imamuin amin basahan mo kanya murah-murahan. Lamod insyaallah taala biiznillah taala. Bang imamin basa mo. Bang wala ray sab imamuin basa mo suratul Fatiha so pama sadya. Misalin Ar-Rahman Ar-Rahman. Naduga ing pag-iyanon sin kamaasan amin lang niya ha lano iman sin ha daghum. O halong sin Quran aun sadya, maguyod-guyod mo sadyain hambok yaon, mapinda na imana niya. Oh, so pa masadya, imian kita niyo bahasa sinuga, kita niyo bahasa sinog. Ha? Bahasa sinog, doka insan inimian kau simud. Simud. So, giyuyod mo, way, simud. Way, giyuyod mo rin doon. Ha? Uy, natin sin simud. At hindi mo simud tayo ni. Nabang mo kuyuron, simud. Nakadukay na yung mana niya. Simud. At niya, amin lang niya lawan sin rimua. Simud siya. Biara sin imyan kaulong niya, ipon. Oh, iya ka mo mga ipon sin Allah. Lawan sin mga tao puti, slave. Mga ipon sin Allah. Narugayin saan iban sin, kita mo, ipon, iyon mo yato. Biyuyod mo, ipon. Biyutangan mo mad, laong sin bahasa Arab. Ipon. Namang muri butangan mad. Di mo kuyuron. Laong niya, simakitin, ipon ko. Ipon. Na, simakitin, ipon. Narugaing. Habahasa Arab, damikyan. Bang habahasa na to, mapinday na imanan niya, biya din habahasa. Biya din na habahasa Arab. Biya din na habahasa Arab. Na, so pa masadya, so pa ma, bang imian law niya qala, imian qala, na, along ta so pa mahambuk din nagkaptangan, nabang so pa maila yung biyuyod niya, hinang niya, qala, nahinang na inagkaptangan yung pila, nahinang naruah, na mapinda na yad to bihayan, mapinda na, halong sin Quran, subhanallahu ta'ala, mataud, aun waktu yan, hambuok da. Aun yan, hambuok da inamuin sa pama.
in ayat yaon hambuk da siya bayan sa bang siya na kuyod na inang na mataod. Na, may nang na siya mataod. Na aw ni sabi mataod, bang yaon na mo maigim maad niya, may nang napila ang buok. Na marukaing ni maana niya to, hangkan da suway na to yan unuhan bayan pangadjion. Hangkan da suway na to pangadjion. Na, ang kanda bang biay ni, kagunahan kita niyo mangadji. Kagunahan na to pangadjion. But in kaibanan, aon magmaapda ko man, aon kaibanan, magpakatamat Quran. Amunit to pa kami asug, nakaruana ko lang niya katuan, nakatamat Quran. Natamat ko na lang niya Ramadan, nakaruana, dalong ko na, masapat ka ulong ko. Sa inhauna-una ko, nakaruana lang ko natamat in Quran. Biya di na valong ko yung pagbasa niya sin ayat ini, sin ayat yadto, sin ayat ini. Pasal aun mga ayat halong sin Quran, misan pa biya din yung pagbasa mo, misan pa biya din ingat mo magbasa kaniya, di mo rayaon mapamuntol, iban di umamuin basan mo, bang wala mo piyagguruhan. Misan biya din. Misan biya din. Bang wala piyagguruhan, bunan, maingat na ka, so pa man, nakapagguro na ko, maingat na ko magbasyan, sa bang mo wala piyagguruhan yung mga ayat yaon, di mo rayaon maparagbos. Di lang taka mo sample, biara sinamuin haunin Aswatu Yusuf, malakala, bangamun basaw mo biya, baran-baranta, law mo, malakala ta'man na, biya turain ka to, pasal amuratin nakasusulat, amuratin kita mo biya yan, way sayaon, kuan, law, malakala ta'man na ala Yusufa, biya turain kayo mo, pasal may, wala mo yung kipagburuhan, pasal amuray sabiyaw ng kiyakuan, ay, impangasu, kimugdan yung basa mo, wala kimugdan. May tetulong ni wala kimugdan. Sa aon dahin doon, pagbasa mo kaniya, hati niya, bang mga kato, aon dahin doon, wala mo kaya pagburuhan. Kagunahan mo suway kapagburuhan. Nabiya din lang natuan in imamu, nalong tabihin ni, malakala ta'man na. Kita, ilayo ni amuno. Ilayo niya. So, pamabiyas yung mga haswatuhud, bismillahi majreha. Namang so, pamabiya ka ito magbasawas sa rabian, wala ta kay pangadyan, bismillahi majraha. At tawalaw mo sa pang bismillahi majriha, na di na kumugdan. Oo. Nangkanda, kakunhan, inuton, pangadyon, labi aula na hangkanda yung makamasan nato ito pagtamaton, hapagguruhan biyayan may ta sab aun to dain doon di iyan bang makato mabasa ibang kumugdan in basahan niya hingga suway kapag guruhan mo siya insyaallah subhanahu wa ta'ala na biyayaon misanda ko man kabalik-balikan kapag balik-balikan bang mani sa bamunhumuot da laki aun mga iri na to biya yun way ni tiyatangkap re-record in mga katawtay manguran na to kalayuan, murah-murahan, mabaya umunuway ni. Mga misan yato na sila ha mga paghinangan nila, at tawakan ha mga office pagdaragangan nila damikyan, katabo-tabuan, sabo sila yung mga imahali-hali, panakatakaran sin mga mag-unuway ni, magbibi, na makapangadji dahil sila, inshallah ta'ala. In mabaya ko biya mga hikuan, harum ini, kitaon na bang amun abutan sinuak to, amuin, amun sa tomon biya kaya hindi ko kanyo amun lang ta pag-a'udhu billah. Iban si pag, bismillah. Oo. Amun tibayhuan sin pag-a'udhu billah, tibayhuan, pagbasa mo sin pag-a'udhu billah, iban sin bismillahirrahmanirrahim, iban sin panagnaan, ayat hasura yaun. Aun sa to, ang nyo katumtuman, na. Sa hari na kubi ang mga magsulat sin Arabic uno na yan. Sa dilan isulat ko sa diyan in example niya yan. Oh, isulat ko sa diyan inamuin upamahan niya. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Nah, Abu Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Pagubos lang ta surah ini, suratul Ikhlas. So pama, qul huwallahu ahad. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, kita niyo. Aun sayan, amuin bangkitan niyo sunnat, bangkitan niyo magbasa Quran, sunnat imag, a'udzu billah. Sabab aun parman sin Allah Ta'ala halon sin Quran, bangkitan niyo magbasa sin Quran, in papag, a'udzu billah hun kita. Artinya, magpatilibon kita pa Allah dahil nga syaitan. Aun. Sumakawa, bang amuin dagbus sin amuin a'udzu billah ataw kan amuin lapal niya, way kabakan tayo sa bihay ni a'udzu billah halon sin Quran. Wa idza fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'iz billah. Naam, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Sa banglaw niya lapal niya amuin a'udzu billayan inyan in kimabtang iban kiawa tanayan deng hanabi nato na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukun at bihayan aun pakaibanan a'udzu billahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Nah, sa amuin ini biya mga kamaumuhan pag-usalon na to. Nabiyaon aturan masya kita a'udzu billah pag-uus bismillah pag-uus pa surah amin panagnaan ayat yaon. Oh, na nasabot na to hapagpangadji na to upat tibayuan upat inupat tibayuan ini inupat ini makajari haun-hauning kawaon mo rin doon jari siya ang kanday sa bindayaw niya ba bang kita makapangadji. Hindi kita makapagkalo. Oo. Hindi kita makapagsagga. Nawang kita rin makapangadji, at tawakan hambok da, tibayhuan ng kapangadji anta, impangannal ta, mga amo na tuod, amo na sadya yaon. O, sayan, kay banan yan. Bang hambok din kay pangadjian niya, ning pangannan ni amo na sadya yaon, way na dugaing. Na indayaw ni, sa bang mo kapangadjian, although, asal bian hayan, misam pa bian din pagtuyo ta, na bukon di sabsaning katan mauno ini, kapangadjian tatod. Sa maling katuod, na biasin ini, bihayaon, upat tibayhuan ni makajari. Bima na bang aun karukan ko, karukan niya, karukan na to, namasa, biasin basahan sin amin bukon basahan ko, basahan ni sa biadin, sa pamay basahan niya biya ini, pagdungog mo, alaw mo, okay ra, imamura. Oo. Biyad to. Nabangit to yung kipagburuhan mo hambok da. Pagus, aun biasa niya bihayan, bukon biasin, kipagburuhan ta. Unin mayan ta, law mo, biya dukain ka niya to. Bangkit ay sabi mag-usos, baha law niya maray aun dukain biyad to. Sa inkipagburuhan ko biya ini. Aun sabi kaibanan maus na tuod, lalaw niya, wala kimugdanin ka niya. Pasaling kipagburuhan ko biya din, biya ini. Nain ini bukon. Upat tibayuan, insyaallah ta'ala kimugdan katan. Nam, biadin, makajari, bugto-bugtoon. Uning pag-ianong bugto-bugtoon ini, amoy lang hatiap-tiap ayat din doon, umundong kaw. So, pama, A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hati niya biyad to, hundong-hundong kau. At tiap-tiap uno ini ayat umundong kau bihayan. Nah,
Yad to, makajaryad to. Iwan amo ating kamaumuhan pagbasa ta. Sabab damikian ni Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam, tiap-tiap ayat humundong siya bihayan. Nah, hikamarwati wahyuan niya, makajari sablang kitun ta ini kataan. Bang biya tagahaba-haba inunuta. Innapasta. Bang abutan ta. Aw ni sabian, bukunin basahan ta nagsisibu-sibu. Impag iyanong bukunin basahan ta nagsisibu-sibu, aw niyan basahan biyasin-biyasa ko kanyo kain na. Biya maluming-luming. Aw ni sabian basahan, masapat-sapat. Na inyad to, baha abutan sinkuan niya, sinunuway ni, sinapas niya. Na, nabi ayaon, bang niya lang kitundeng, haaudu bila sambil pakulhu Allahu had, sambil pakahinapusan niya lang kitun niya, way rehabsala niya. So, pamasadya. Dahil nga, audu bila sambil pa suratul Fatiha ayaon, sambil pawalad dalin, di niya napasan. So, pamasadya. Damikyan, di da tumauno. Makajari na. Na. Insarat niya rin doon, suway mo kaingatan inunon niya. Inbarisin duhulan niya. Bukon ni sab magunih ni. Langkiton mo biyaon, barisan mo ini baris patay. Biya ko sinhumundong pag-usang pako tumagdaan. Bukon. So pama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukon bihato. Suway bang kita maglangkit isab, suway ta kaingatan inamuin baris sinaruhulan niya ini. Pasugpaton mo madto bihayan. Nan, pagkaysa ba mo barisan mo patay pag-us, ilangkit mo matnari makadari dugay ngeto. Maraw pa kaw himundong na. Nga, nabe ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Atin iyon umato. Liangkit mo yato katan, sugpat yato katan, sugpat mo yan. Makajari damikian ini yato. Aw namun aun kiawa mo rin dito lo mo okay rala. Way rato bang mga katuuno niya bayam. Way rato salla niya. Ini katunia, sugpaton mo, inamuin audu billah pakain, pabismillah. Pag awot pabismillah, humundong ka rin doon hang karay, pag-usam pa ka tumagna, hapanagnan sinsura yaon. Makajariyat to. Sambat ko rin upat tibayo anini, amin sabuton ko makajari rakataan, haun-haunin kabayaan mo, di dat tumauno. Okay rayat to. Biadin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Nah, makajari niya makajari dato. Kata naman sinhang katawring kato biatin basahan, makajari di dato, di dakaw yano na, wala kimog daling basahan mo, di, wala, imamurato, biyayam. In kahinapusan niya, amuin, mas sakaw sina'udhu billahi sabi ni, sa kaliyang pagkahumundong na doon kaniya. Paghundong mo rin doon, nakahundong ka hang karay, ampa mo na sa basaw ng bismillah sambil maripakain. Pasura panagnaan ayat yaon. Panagnaan na ka, pahikaruan na ka, sambil pakahinapusan, liangkit mo sa wabdasin hawa, sinapas mo, di dahil tumaunuramik yan. Na, biadin yan to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Yad to makajari. Kaya tiyan, na kuno-kuno kamu yan, kuno-kuno kamu humang hindo ang mga kaanakan niyo, oon, iwan ang mga anak murid niyo susungon, insyaAllah. Di ta kaingat-ingatan, ada kala, way na rin doon biya kawakan guro, kamu na alhamdulillah, nasway na tutumtumun. Katumtuman nyo na to. Alhamdulillah. Bangman, inupat yat to ha, makajari bugto-bugtoon, makajari lang kiton mo, sa bisat, suway mo unhon, ingaton in barisinarulan yaon. Makajari sab inini, A'udhu billah lang kitun mo pa bismillah, pag usumong dungkaw ang pakotumag na maripa, panagnaan, ayat, hasura yaon.
Damikian, maka jadi ka sa humundong a'udzubillah, pag-uwos tagnaan mo ha bismillah sambil papanagnan ayat ha surah yaon. Kawa na? Na. Susungon insyaallah ta'ala, biiznillah ta'ala, na baha aon nakarukan niyo, uyum-uyumun sadya ko, okay. Aon sab karukan mo, biya ini, okay. Aon pa ba, dukain din to. Halaw sinupat yan to. Kamukuno. Aon pa ba, dagbus niya, kawakan tabasan, dukain din upat yan to. Bang ako, biya uhay na. Bang ako, yato na nakasudha upat yan to. Oo. Umundong kau, suda siya. Umundong day di, sumuda, biyak yan. Langkiton niya, suda. Umundong day di, ang palangkiton ini, sibuda. Umundong langkiton ini, maripaw, sumuda. Uy, ni kaliman ni, wallahu ta'ala alam. Oh, bang aum pa na, baha, hakahaw po sinamuin pangadjita, na wala ta naabutin niya to. Sa, amo natin, amo ni abot-abotanin, upati bayuan din, insyaallah ta'ala. Sinong pangasumo niya? Na okay. Na, amoy sabi nin ko anong tabiyayaw. Oo. Amoy sabi nin uno ini, isuno ta. Amoyin, aturansin, aun san, masasya, amin sa pamasura, pag-ubus, nakapaut din doon, sa suratul ikhlasa, kul huwallahu ahad. Pag-ubus, mas sanisab siya sin, suratul falak. Hautin dua surah yaun, aun unuray doon. Aun bismillah. Hautin dua surah yaun, aun bismillah. Nabi ayaun, biya din indagbos sin, amuin, basahan tasin, kahinapusan ayat yaun, maong papanagnaan ayat. So pamasadya, biya sin kaviyaksan na to, suratun naba balong ta. Wa yaqul kafir yarait, ang na to. Wa yaqul kafir ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Nah, pag-usyan, amun ini ayat kahinapusan na una, suratun naba, amun ammayata sa alun. Amun na ini. Nah, amun na ini kahinapusan niya. Pag-uus, aun yan da hindi Bismillah. Aun da doon, Bismillahirrahmanirrahim. Pag-uusyan to, amun na in suratun naziat. Nah, amo na yung long ta, wan nazi'ati gharqa. Na. Kuntu turaban. Bismillah. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Nabi ini, longta, kahinapusan ayah hambuk surah yaun, suratun naba, pagubus, hari pakitan yung makad to paamin suratun naziat, aw niyan nakapaut kanila, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ayaun, aw na isab tibayhuan niya, basahan niya, upat na isab, biasin nasabot na to kain na upat. Sumakawa, halaun sin upat yaun, tuin makajari, hambuk indi. Ang kandasuay na to yan unhan, tumtumun. Labi luwa na namun yan namun mga magdurungo kasusungon namun ang mga Facebook yan. Na suway nila, tumtumun, halaun sin upat tibayhuan ini, into makajari, inhambuok, di into makajari inambuok di biadin. Kita niya
Makajari lang kiton mo katuyaon, at akan bugto-bugton mo, panagnaan, lang tabiasing kabiaksahan. So, nagbasa na ko sulatun Naba, pag abot mo, pagkahinapusan ayat, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Imundong kau, pag-usyat itong pagkatimagna. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Ito, normal ito. Biasin pagkabiaksahan sing kamatauran. At tiap-tiap ayat mag-umuno siya. Humundong siya. Nah, demikian, makajari raisab, unuhon tayaon. Langkitun ta, in kahinapusan ayat, hapanagnan surah mong biasa ta, mong pa bismillah, da nasambil papanagnan ayat, mong pa surah, hikarwa. Nah, biadin, so pama, biadin. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Naliangkit ko ito katan. Kawa nyo na? In kahinapusan hikatu amin makajari bihay ni. Humundong kau hakahinapusan ayat diha panagnan sura ini. Humundong ko rin di. Pag-ubos ampa kau tumagna bismillah, magbismillah, langkiton mo marin papanagnan ayat hasura hikarwa ini. Bihay ni dagbos niya. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. Nah, amun to yan, haun-haun rin doon hindi mga biyasa mo, haun-haun hindi yung mo basahan sinambok yaon na masasya, biliangkit niya indeng hayaon, deng haayat yaon, mong pa bismillah, sambil papanagnaan, law mo okira. Okay. So, kali, aun hambok di yung mo, at tiap-tiap ayat yaon imuno siya. Imundong, okay rin sab. Aon sab, diungog mo, hambuki sab yaon, himundong hakahinapusan ayat da hindi. Pag-usti magna sab siya, magbismillah, sambil papanagnan ayat yaon, hasura yaon, liangkit niya, okay ra. Sa, aon hambuk din ang mga tibayo, anak mo hindi makajari. Pagdungog mo, nalang mo mamnu sa yaon lang simbahasa. Di sa makajari, mamnu. Oh, biya din, unin mamnu din dito. Amo ilang kiton niya in kahinapusan ayat ini, sambil mari pa bismillah, pag abot pa bismillah, umuno na siya. Humundong siya. Pag hundong niya rin di, ampa siya umuno. Tumagna mari. May bayat turi makajari. Muna-muna, in bismillah ini, hauno siya. Hapanagnaan siya. Siyara siya, basaw ta panagnaan. Nabiyayaon bangkitan niyo, himundong na hindi, sa kaulaulahaw na yaon. Yadto siya haruhulan, sinsura yaon, lamod siya pakain, pasura panagnan yaon. Oo. Nahangkanda, in suratul, in bismillayan, hauno sadya siya, panagnan. Kataan hinang, hauno siya yan, bismillah, panagnaan. Bukon bang kau kumaon, alhamdulillah. Baha, nakapagbismillah ko, pagus na mo, alhamdulillah, na makaon ko. Sa waysan, alhamdulillah, pagus na ko, bismillah. Mga kumaon yan. Bangkaw, amon si Migom na, bismillah. Waysan magyambihiyan. Oh, in bismillah, panagnanuno yan, sungit mo. Nabay nin dagbos niya. Bang aon karungan mo biyay ni, biyay nin basa, nalaw mo bang mga kato, kakunahan mo siway, patumtuman. Law mo tay manghod, in bihayan na biya dagbos wala bang makato na kaamo bahi may ta sa oblaw mo na in bismillah yan siyara siya panagnaan nawang kahimundong na ini sa kaulola yan biyutang muhaw no siya yan haruhulan kahinapusan sin ayat yan ay sinsura yan oo nabiyad to ning kita sabang kita biya na sa andu unuhon tay sab tay maun tay sa babiyad to bukon ni sab oy grabe siya blong niya. Mga katan na sandi makajari. Ando, magsukol na kita, na. Bang manisab, in nagpatumtum ka to, amun kaya pangadyan niya sab.
Arakalay sab own sab dugay tibayhuan na. Ha? Nabi ini. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Nah, ayat itu hindi makadari. Kaya tiya, subay imbismillah no siya yan, hapanagdaan. Nahalaw sinupat yato, amat hindi makadari. Na insyaallah ta'ala, amo na ito yung kakunahan na to, amo yung subay na to, unubay ni, amo yung hatihon, hapanagdaan sin pagpangadji na to. Na, kalubaha, susungon, biada to, maka-experience na kamo yan, ang karukan niyo, nalaw mo. Basta kaingatan mo na, ibaita. Mga kaanakan damik yan, hikabaita na mga kaanakan, puno-puno. Baha isab, nanon niya tuwan, magmaap. Sungkusad to langkit. Harap mari. Sa law niya, wala miabot inunuko. Innapas ko. Nabang sa pa, hatatab mo di da mabot, innapas mo, marayaw pa, inuno. Hatiap-tiap ayat, umuno na kao. Hundong-hundungan mo na. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Ayaw si magtuyo ko, langkiton mo in ayat kahinapusan, sambil pa bismillah, mahuli di murakaya, sambil aun waktu makahundong ko pa bismillah, hamuin sa kaulo labang o makarungog in bismillah niyari haruhulan sin suratun naba na ayaw na maraw paun ini hambuk-hambukon na to na sadya. Na insyaallah in pangadyan na to konsum continue na to da tumag na kita niyo ha pagtawakon ahkamun nunus sakinati wat tanwin. Aun sayan amuin ha alaw sin Quran aun mga nuna kita niyo ba nun bihay ni amuin nun patay. Pangadyon na to insyaallah. Hari na di kita niyo mag-us-us biiznillah. Tayod turon hambuk-hambukon ta, tartibon ta. Inamin bi mga uno na siya din bi mga iabot-abotan bukon day sa bang mga upamakon maglurop, magpalawom sa na ibansin why ray sa biabutan tay malawom. Amo mo rin abot-abotan tay babaw-babaw. Naroon na sadya kita. Arakala sambat da amon di ta naabutan magpalawom pa kita. Na di na kita makatungha magbalik biyayan. Oh. Na amon pangadyon ta, amoy nun patay biyay ni, iban sinaw sa mga dua baris, biyasin mga inibiyaya na, dua baris, na insyaallah ta'ala, aw niya itong mga aturan, iban sin mga hukuman niya, insyaallah, konsum biiznillah ta'ala. Inut-inuton ta. Oh. Bang awn pangasum, misan mga hambuk-hambuk na rin dito, bang man in maksod na makwanta, maunin niya. Kapahaman tatod, ikamaruan niya, konsum ko niya sa mga kaanakan niyo, makapanghindo ka mo, law mo, biya ini sa ini, biya ini law mo, biya yan. Alhamdulillah. Makasud pa law sin madrasa biyan, na law mo, kaingatan niya na, pasal may kahinduan mo na sila biyan. Na, insyaallah, konsum, damik yan, na pagdaka mo uno ini, pagdaka mo notebook niyo, isulat niyo mga uno ini, amon biya mga piyagkasulat ko, biya yan. Pag usin notebook niyo yan, dumaka mo sin notebook, amin, ayad-ayaran mo ba? Intaliyom mo rin doon na hipamusaka mo yan ang mga anak apo mo na yan susungon insyaallah ta'ala. Ayad-ayaran mo yung notebook mo yan. O, sawab sin, biyan na sinaki na in mga notebook yan amanat de sabsan. In mga ink yan amanat de sabsan. Nabang yan namon biya ang mga ilawak ta sa jamad to biyan iman di tayaran na masya-siya. Ada kala susungon unhong bayin ni. Kuanun taksilong kita sin atawakan sukoton kita sin mga piyagsulatan tayan. Insyaallah ta'ala. Na murah-murahan bang mampi pagbarakat sin Allah ta'ala katutan niyo in pagpangadji na to asa ka dum ahad bayni sin dum isnin insyaallah bang way rabi mga long taudjol at tawakan panaw kwantuod continue ta na to biato insyaallah ta'ala. Na, way na pangasubo. Inono. Na di kulong kaingatan sa ina mong kaingatan kulong ni mamnu di makajari.
baha na hindi makajari doon na bakit nagdua aun haram aun makruh na pariksaon ta na bang unin hukuman niya to haram ka tawakan makruh. Amura hindi mga alaw ni mamnu' di law ni makajari biad to insyaallah taala pariksaon ta na. Okay na biya na to biya na kaliulyo na ino na insyaallah murah-murahan bangway na pangaso na to neto na miyawat mat nakabangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma lakal hamdu kalladzi taqulu khairan mimma naqul. Lakal hamdu ala an-ni'ami allati an'amta biha alaina ya rabbal alamin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tufarriq jam'ana hadza illa bi dhanbin maghfur wa sa'i mashkur wa 'amalin salihin mabrur wa tijaratin lan tabur ya aziz wa ya ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.